Ya, amazina yanjye nitwa Munezero Gaston Ilunga, ndi hano ahampagaze ni muri Amerika, muri state yitwa Iowa, muri city yitwa Dimwen, mu kigo cyitwa ngo ni ARIKO. ARIKO rero ni ikigo cyita ku bana cyane mu gihe bari mu biruhuko, ndetse n'igihe bari mu mashuri kugira ngo mubafashe mu myigire, igihe bavuye ku ishuri kubafasha ama homework, kubafasha kubankadra. Murabizi ko abavyeyi baba bari busy n'imirimo, igihe abavyeyi baba bagiye ku mirimo, ARIKO rero igufasha kwankadra abana. Si ibyo gusa bigisha gutwara ibinyabuziga cyangwa se imodoka, ariko cyane cyane program ishingiye kugufasha abana. Jewe Munezero Gaston ndi hano wampaye akazi hano muri iki kigo kugira ngo dufashe abana bacu kugira ngo bamenye ikinyamurenge batazata umuco wabo cyangwa se akaranga kabo. Inkoni igorogwa ikirinto. Nabanye n'abana hafi amezi abiri, rero ngenda mbona level yabo, hari abavukiye hano, hari abavukiye muri Afrika, abo bose bafite level zitandukanye, bafite imyaka itandukanye, ariko icyo nabonye nuko abana bishimiye cyane kugira ngo bige ururimi rwabo, ariko ururimi rw'ikinyamurenge. Urashobora kuvuga, nabona bamwe bakubita mu makomenti ngo nta rurimi rw'ikinyamurenge rubaho, ariko kandi ubu nyine ndi kuvuga ushobora kuntandukanya n'umurundi, n'umunyarwanda, n'umugande n'undi wese uvuga nk'uru rurimi. Nicyo gituma nemera ko ari ururimi rw'ikinyamurenge, nubwo wenda ndaho byanditse tugenda twiyaranja mu bitabo tibarandika byinshi. Hari ibyo nabonye ba Bishop Mikebanyi, ba Apotre Mikebanyi banditse, bagiye bandika n'abandi, ariko turiyaranja tukareba amagambo amwe dukunze gukoresha mu kinyamurenge tukayigisha abana. Nato yonyine ikinyamurenge wanyumva urantandukanya n'undi muntu wese uvuga ururimi wenda gusa n'ikinyarwanda cyangwa n'ikirundi arico kinyamurenge. Rero ibyo twigishije abana, twabigishije urufwabi, tubigisha amagambo atandukanye dukoresha mu kinyamurenge, tubigisha indangagaciro z'umuco wacu, kirazira kikazirizwa, ibyo badakora. Tubigisha imyitwarire y'abana bitewe n'ibyiciro. Hari abana b'ibyiciro bitoya, hari abana b'ikiciro cyo hagati, hari n'abana bakuze bafite nk'imyaka 15, 14. Abo bana rero nasanze bafite ikibazo kimwe. Rero si kimwe, ni kimwe gishamikiyeho byinshi. Abavyeyi muri mu mago, abavyeyi muri Amerika n'ahandi hose batavuga ururimi rwacu, nimwegera abana mu batoza ururimi rwacu, mubigishe kuvuga ikinyamurenge bari muhira, nibasura ku ishuri bavuga ibyo bavugira ku ishuri, ariko ikinyamurenge kibe ururimi sina cyangwa se wifatizo imuhira. Hari ababyeyi bishimira ngo umwana we ngo karavuga ngo icyongereza azakimenya gushaka no kudashaka. N'umukecuru wovi wacu bunyine ageze muri Amerika ari capable yo guhita avuga icyongereza kubera ko nigo rurimi bavuga hanze mu ikanisa, hehe, mu isoko. Ariko ikinyamurenge kiratorongera kikagenda kubera ko umwana yirirwa ku ishuri, yirirwana n'abana b'abazungu n'abandi bavuga ibindi birimi. Nagere muhira usubira umubwira ikizungu, nagera he asura avuga ikizungu, ururimi ruzagenda rucike. Kandi harimo desavantage, harimo risque nyinshi. Umwana ashobora kuzimira, umwana ashobora kutimenya. Nabigishije kwibwirana. Ikindi nabigishije, umwana nitwa amazina yombi, papa yitwa amazina yombi, mama yitwa, muraza kubibona. N'aba bazungu, dufite n'abana b'abazungu twabyigishe kugira ngo bamenye gusura ururimi, kuko natwe tumenye urwabo, cyangwa byaba byiza tumenye n'izindi ndimi nyinshi, ariko dushingiye ku rwacu dufite. Nabigishije kwivuga uko bitwa, uko ababyeyi babo bitwa, umurara wabo, urumwishwa w'abaki, sokuru yitwa. Noneho no kugera hatuye, ntuye ahangaha, mfite imyaka ingana gutya. Ibyo ni ibintu by'ibanze tugomba guha abana. N'igihe umwana azimiye, n'igihe umwana ahuye n'undi, biramufasha. Rero babyeyi mufasha abana mu mago yanyu, mubavugisha ikinyamurenge. Si fieri cyane kuvuga icyongereza mu rugo, hari abazokivugira. Hari umuntu umwe wambwiye hano muri Amerika, arambwira ngo niyo ugiye gusaba akazi ukavuga ko uzi indimi nyinshi ni avantage, kandi ko obvious nibyo rwose. Ariko noneho baranaguseka abazungu ivuze ngo tuzi ururimi rwawe cyangwa ururimi kavukire rwawe. Nishema rero abana bacu tubatoze, duhereye hano muri iyi ntara, ariko n'ahandi bazagende babikora, bashake n'abandi babizi kundusha, cyangwa bazodutumire, turahari kugira ngo twigishe abana. At least icyo umwana yumvishije ari muto azagikurana. Bafite nostalgie, bafite they are eager to know
bafite inyota yo kumenya, abana barabivuga ukabona barabyishimiye, tukabigisha uturirimbo bakaririmba uturirimbo iwacu ngiye kuruzi berebere, basanga umwana, urabona abana nyine biga bafatiye ku tuntu tw'udukino, utuntu tw'uturirimbo kugira ngo tubaje mu mutwe, azaza baza n'abacira imigani n'abacira ibisakuzo n'abisakuzanwa, utwo twose turagenda tukikusanya, abana bagakunda ururimi. Ubu ngubu bagiye gusubira mu mashuri ariko barumva bababaye, niko bamwe banyita ankoji, mbese onkere cyangwa ankoji ni muyomba Gaston. Ankoji narishize mu mpine, urabona abana ntibo kugira ngo akazina kabanyarukire. Ankoji baramya ati ankoji turababaye, hari umwana usanga atazi completely, ariko ubu nyine abana bari capable. Muraza kubona abana b'abazungu bavuga ngo nitwa bakivuga, baharura, twize guharura 1 2 3 4 5 6 7 at least naje kuvuga n'imyaka yiwe amenye imyaka. Ndabona baje hano muri refectoire, ibi ni ibindi wenda bifite ababivuga, ariko jewe naho ngaho babyeyi beza, babyeyi b'abana aho muri hose mwigisha abana umuco wacu. Ciao ciao, murakoze. Uncle G Gaston Munezero Irunga turi kumwe.